Kulturno-prosvitne društvo Đura Kiš u Šidze dostalo nove, odnosno stare poterašnje rukovodstvo. Predsjedatelj skupštini oznova Vibrani Vladimire Delinski Mikolka, a za predsjedatelja društva oznova Zlatko Manjkov. Za novog sekretara društva Vibrani Dalibor Boldiš. Vibrani i 9 novi členi upravnog odboru i 5 členi umetnickog sovitu. Na skupštini prilapeni i novi statut društva, zvidu roboti i finansijni zvid za prešli rok i plan i programa roboti za 2020 rok. Jak hutorene, prowadzaci programi u ramikoh označovanja storočnici roboti društva budu od maju po ješenj Tirvac, a za kedi planovana i centralna preslava storočnici roboti Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš u Šidze.